umthandazo wesabatha imini yesabatha ibenhle kwabangcwele esandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha esihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane sokusila inkumbuzo kaNkulunkulu baba ngicela umfakele udumo ngeke ngempela awuzake ngumpopo uqedile manje uthi angaqale phansi hamba kuye duku hamba kuye osa duku ukile ngokhelele Sobe sana. Sasa kuyonakala ezulwini. Ezulwini kuyabuza ukuthi kwenziwani ke manje. Hala lapho. Bese uhlabelele. Ngini Jehova mana zarechani zula lenkosi masiguqe isithandaze amen amen Sikuba lokuphakama okuhle bantwana basesizweni ngiyabonga leli thuba uNkulunkulu angiphe lona uma efika umvangeli sisho ukube ubefika emini ngabe ngithatha imoti ngabaleka lo msebenzi kaNkulunkulu wonyazi lwesulu umsebenzi owuthwalisa okhokho bethu nobaba mkhulu bethu nobaba bethu nami ke ngiyacela esihlalweni esikhulu sasesulwini unyazi lwesulu kuba lungipha amandla ngoba silapha nje bantwana basesulwini lokhu wangena uNkulunkulu sihleli phambi kwakhe eyenza imisebenzi emkhulu siyibuka ngamehlo hayi njengalokhu okulapha eBhayibhelini kepha kodwa siyibuka ngamehlo lapha engifikelwa khona
usizi nesinyembezi sathi sifika ngolwesithathu engena uNkulunkulu la owayengekho kabonanga lutho wathi ngena la kwakukhona omunye oyinhlalisuthi owayesegula ngendlela eyisimangaliso kabi engasakwazi ukuthi kuphi lapha lokhu kugula okumphethe ngakhona wathi mayefika esambingelela ngalokho sani wayigula engazi noma mayesho ethi amaphaphu akhe nesibindi sakhe siyahlavuzeka nasebusweni ukhona ukuhamba khona nasebusweni bakhe esekhala isililo njengoba uswa umuntu wesimama ekhaya futhi mhlambe owesimame wayebuya enqamuke yena benganqamuki hlobo wawusufika umbike edokodweni kanti usephuma ngale ya unkosikazi wakhe ngale yakumkhokhela uMaduka saphoqa ukube eyami imoti ngamthathi ngeyami ngoba yayikude imoti yalowo nkosana kodwa zikhona ezinye imoto ezayiseduze kwakhe acela enye imoti yasemandeni okuthiwa ngeyakwangena samlalisa khona phakathi efika ubaba engakaphumuli nje nokuphumula kodwa samemukela ngalokwana lo bayisephile awusha dawo ngefi kodwa yazange kusho uNkulunkulu lokho wale wathuma inkosazana yakhe yathi mayifika siyibikele wathi phuthuma hamba ufuna amanzi namafutha ngaphuthuma ngihamba ngawufuna amanzi namafutha wabuye wabusisa wayesekhipha ukukhulu kwakhe kwasesulwini amen ukuthi acele ngawo awaphuza adle kakhulu amafutha batwana basesulwini anginawo omunye umnyango mina lo ungasuka ekuncaneni kwami ngikhula ngisahamba nabazali bami ngaqala ku14 ngalandela umama eya ku14 kwase kuthi ukukhula kancane ngase ngilandela ubaba umzali wami anginawo omnye umnyango noma anginawo omnye ukhiye futhi engafula ngawo kulomnyango ngaphandle kwalo engimi kuwo phambi kwaNkulunkulu owami ukhiye uNkulunkulu wami onyazi nesuku atshonanga ilanga abantwana basesulwini sisuka nje phambi kwaNkulunkulu izingane zakhe ezincane wayigona khona umakhulu wakhe wasuka uNkulunkulu seyigonile ayibonge inkosi benikhona ngesonto lokuqala ekhuluma lo mntwana owayekhona walalela ukhona namhlanje lo mntwana usuka kude kakhulu lenkosana usuka kude suka eSwazini kodwa ngamandla kaNkulunkulu
eselubiza uNyazi bembuza uNyazi ukuthi ubani yena lo mbiza ukuthi uNyazi uyasho ukuthi lo ngimbiza ngoNkulunkulu wami ngicela ningiphushe ninikeze imoti imoti ke yesikhungo esiphezulu ayikwazi ukunikezwa nombani kodwa ngoba sebeswile noNkulunkulu wakhe eseyofika esikhungweni sorector bayikhipha imoti le moti yahamba for 5 days isuka eSwazini ingekho esikhungweni semfundo phezulu yazi yazofika lapha yamlinda futhi wazokwafika leli langa mhla kufika uNkulunkulu wakhe lo wayembizile khona eSwazini kwala noma sethu uyacela ukuthi ucela ukuthi simdedele hamba sathi cha hayi sokudedela kodwa ngoba vele siyabona phela imoti yomsebenzi sizokudedela uhamba kodwa late sagcina sesimdedela sathi makahamba wahamba mfana namhlanje lo nkosana ikhona lapha phakathi kwethu ayiphindele ngisho emsebenzini ngoba yethemba amandla oNyazi sacela uwedlule esihlabelelweni 104 hlabelele Nkulunkulu
Sizocela incwadi kaIsaya 38 verse 1. Ngalezo nsuku njengoba kade sikhuluma ngalo mntwana nje obegula ephansi kokufa umprofethi uIsaya indodana kaAmoni weza kuye wathi kuye uJehova usho lokhu ukuthi yalela njalo ukuba uzakufa. uJehova washo kuye wathi yalela indlu yakho ngoba uzokufa awunakusinda. Khona uHezekiya waphendula umbuso odongeni. Waphendula-ke mayesezwa uHezekiya waphendukela odongeni wakhuleka kuJehova njengoba lo mntwana ethe esuka eswazini washo wathi mina ngiya kuJehova wami uNyazi lwesuku. Wathi oh Jehova isililo-ke leso masithi oh isililo leso owayesekhala ngaso kuJehova. Wabe semkhumbuza uJehova ekhumbuza lo Hezekiya wayesekhumbuza uJehova njengoba efike washo wathi ayikho mina enye indawo lapho engiyosinda kuyo mina ngosinda onyazini lwesuku. Phambi kwakho-ke kungayilona iqiniso okungeyona inhliziyo ephelele wayesekhala ekhala isililo ethi oh Jehova angikwenzanga nyokulungilekho phambi kwakho na. Wakhala nokukhala njengoba kade sisho nje ngisho ukuthi lo mntwana ubekhala isililo esedlule senkosikazi. Ngokushesha lithi izwi loNyazi asambe siyomfunela amanzi namafutha. Kanti eqinisweni wena ufunani wena? Ikuphi okufunako? Yini ungehlukanisi? Wazi ukuthi wena uNkulunkulu ophelele uNyazi lwesu. Usho kwezeli ukuthi uJehova uThixo kaDavide uyihlo uthi iswile ukukhuleka kwakho ngibonile izinyembezi zakho. Siyabonga-ke bantwana basesizulwini ngoba uNkulunkulu ukulila kwalo mntwana ukuzwile washo wathi senguswile ukulila kwakho hambe ufuna amanzi namafutha. Ngizakubonesela ezinsukwini zakho iminyaka eyi-15. Ngiphe yabonga mntana ngiphe baba ngiphe baba
ungalozinde ngoba kaziningane nezamaphiko kwathi sihambise umkhwenyana njengenhlanisuthi yendawo esesikhipile ukuthi masiphume sihambe sicabe ngoba lokho kwenzeka lapha kikho kusha nawe ungasho ukuthi uNkulunkulu bayedlula kuwe mhlawumbe kungenxa yokuthi unesisila awunaso isisila uNkulunkulu wenza umsebenzi wakhe wawuthunywa esukwini uthi uma sehleze sibona sesicaba ngoba yonke indawo lapha ayefike khona uNkulunkulu ayefika kufana isikhoda nezihlahla njengoba nakhona lapha nje kunjalo naseGibisila kunjalo yonke indawo kunjalo nasenelisiwe kunjalo wafika uNkulunkulu imisi yawokhokho bethu ibiyele ngawonke ihlobo lezihlahla kepha kodwa yena lezo hlahla ufike wayicaba wafakela yakhe isihlahla sakhe esingena ukubuye siphinde sisha nasewombe ke kwaba njalo sesifikile ukuthi kakhulu umntanami lo kade ngifundela ngizokuphumuza nje awufuni ihlabelelo samashumi amathathu eqaleni ngoba ithemba likaNkulunkulu wethu uthi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ongekho phakathi kwabantu akuyena uNkulunkulu losesizweni ngiyakuphakamisa Jehova isihlabelelo 33 verse 1 thabani nina balungileyo ayikho isihlabelelo Cabelo sama Nazareth. Namese paipeli. Cha eBhayibhelini. Ngathi la saqhubeka ngeBhayibheli. thabani nina balungileyo uJehova ngokuba ukubonga ufanelekile kubo abaqotho Nanso ke bongani uJehova ngogubhu cela ndoso uqale ku12 hlukane noThabani losho qala ku12 siyabusiswa isizwe nakho ke lapha ikhona indawo ebengikhuluma ngaso mina ewombe sithi siyabusiswa isizwe uThixo waso njengoba uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu phakathi kwethu uThixo waso kunguJehova nabantu abakhethileyo sengathi uyashesha kodwa sengathi uyashesha msana awuniki allowance yokube chaza ubushoneni lonke siyabusiswa isizwe uThixo waso onguJehova nakho ke siyabusiswa isizwe uThixo waso okungunyazi lwezulu
nabantu abakhethile babe yifa lakhe nabantu abakhethile kuzokwenzeka nje nizobona umsebenzi ongaze ungabona iphi mission enje mase ngicabanga kahle senibuka nibukela kahle nje ngawe namehlo yiphi mission enje ayikho ngaphandle kwemission yonyazi lwesu ekuyibona enye futhi qhubeka ke ndosi babe ifa lakhe uJehova uyabheka esezulwini noma ekuphike uNkulunkulu ungasho ukuthi uNkulunkulu wena uzokumfuna ngobela iJudiya uyahlushekela uyabona bonke abantwana babantu usasi sonke njengoba silapha nje futhi usasi ngobuningi nangamakhaya ethu ngikhumbula mina inyanga yesu kuNkosi kusise ngikhumbula inyanga yesu sisekuhleni obaba bayilamana bobabili ngoba uNkulunkulu ufuneka sasi njengoba silapha uthi uyazi yena umuntu wakhe ahleli kuye singaba sonke nje lapha siphelele kepha kodwa uNkulunkulu uyazi umuntu wakhe ahlezi kuye anothanda amthanda ngisho noma ungenzani kuye kufanele ukudlala ngesikhathi ngikhumbula abantwana basezulwini umsebenzi wokushumayela saphethe ubaba omncane baba sengasekho emhlabeni lapho ngithi kuyangiduduza mangicula iculo ethi ngiyayifuna indlela ekhaya ngoba indlela ekhaya iyabalimaza abaningi abayithandayo besithi ke qiniselani ngiyakhumbula ke ubaba mhla esehambile emhlabeni esewubikwa enkosini inyanga yezulu iSembeka lapho ngiyangifike ngiduduzeke khona ngabasani bami nami ngiyafisa ukuthi igama lami lingahambi emhlabeni lipendekile linopendo omubi omnyama ngoba thina siyakhumbula entabeni yaseNhlangakazi njengoba sibhalwa nje amagama kasasike noma wena igama lakho libhaliwe wathi namhlanje ngizolibhala inkonzo ebusuke iDribble Ink uinki ongaxebuki noma liyana noma libalele noma linjani asazi ukuthi phambi kwamehlo akho wena unjani phambi kaNkulunkulu khulumile umfundisi uShozi lapha ekhuluma ngengane yentombazana ethi ingane yayifakaza lapha ifakaza ngonkosikazi unkosikazi owayikho lo nkosikazi ebophe imithwalo ehamba emhlanganweni njengoba sihamba nje siye emhlanganweni kuthi ke ebusuku kwasekufika abangcwele njengane ke yayisithi ke lo mama edebona njalo mayese esikhathini sokuthi useyahamba base bembuza lo nkosikazi ningixolele nje lo bantwana basesulwini shawa imvula base bembuza lo nkosikazi ukuthi lo nkosikazi wabusuloku ukuthi ubonakala wena njalo endleleni yini
wathi cha njengoba ngithwele imithwalo nje mina ngisuke ngayokhonza ngisuke ngiyodayisa uzowabuza umfundisi ukushoza wathi Usipula khuluma kodwa ngokukhiya yabona izulu usikhalaza khona uthi ke inkosi busise senikuzwile izwi lithe umshumayeli ukhumalo wakhona la ekhaya oyofala ngo-227 inkosi busise ukuphakama kubangcwele sasi
Asibheke enkosini. uNkulunkulu omkhulu asokhuluma eShembo eNcwebe. Siyabonga mdalo wezulu nomhlaba. Kuba khona kwakho Nkosi phambi kobuso wakho Shembo eNcwele kule minyaka namhlanje. Sibheke baba isithande singabantwana bakho uNkulunkulu waNkulunkulu. Ngobe baba zonke Nkosi izinto ezimbi ezigcinwa Shembo eNcwele. Ngothando lwakho Nkosi womzi wakho Nkosi yaseJudiya. Usiphe baba izinhlanhla nezibusiso phambi kobuso wakho. Unqabe konke Nkosi ofuna ukuzakwathi Shembo eNcwele ukuchithe baba ngezwi lakho. Ngomsa wakho baba nangothando lwakho Shembo eNcwele. Ngegama lenkosi enkulu Shembo unyazi wezulu manje nakuze kwephakade. Amen.